Ay martoba kita tin. Oleh pala martoba. Jadi maknai mahida dia mengguru. Pak, begini. Sebelum naik bulangan ng guru, doon ka ng guru, doon ka ng pariban. Ade, silohonon na. Ikon, tulog ko ka mo, kuyahanin. Pagkadan ibadah, jalan ng ulahot ka. Dako lang mabili, alay, dilakukan, dilaksanakan. Ikaw di kinuhan. Belum. Jadi, lapakan na. Mordonok ibuhanin, kerjinda do ade, kapatana namboy korupsi, ade, jadi masa dan roh mga lulu akan naripodi di mundo, sangat makna kedua, dan di bulan si
Adang Lobo dari Jakarta yang beliau ano ba? Dr. Stu. Ya, mau kasulang na buat ng tulang sa kanila gala kang unahin ng tumulos takulan niya jadi sangat ang nagwa muncul ang nagkaulaw asa narado ka natin di mulut di bokyo mol sudah mul nang laku dol maranan ya di mol sudah mul nang laku ada sampai memang hidup kenyataan harus kau usahakan kau dapat hidup di bumi ini karena jadi soal lima kata ni apa silua itu tambari apa silua na dong bebenon silang anak dulu all pada silang pakai pengaruh kalian ada mungkin apa ada jadi kayak bangun nani lo dari mulut kamu lo apa kado ulosi jangan dibuat terus dilamar dipakai pada waktunya jangan tidak pakai lo apa kado lo apa hebat digunakan dengan baik. Dia mo pa si nani sa lubong na kamu maju ng kaniyang miday na balik uli ng kaniyang miday kaniyang miday na gusto niyo Jalo parang si Jalo. Halo, laos ulung na ibasa makulo Pasang ako ko na rasmo. Dano. Pasang ako ko na rin mo. Di tayo siguro natin na si Magwagi mo.
labay ng Madam Lima, tabi. Nasa mga sila mas sa utara